jedan već slobodan udarac, obran je bio Danko Lazović, evo Vučinića, sjajno se gradi, Milijaš kasni za sekund, Milijaš u odličnoj formi. Prilika 1:0, Vučinić, 1:0! Zbog žutih kartona na ovoj utakmici nema Triševića, Modrić, sjajan potez. Evo sada nove prilike za Hrvate, Da Silva, 1:1. Nema gola, poništen gol zbog ofsajda, ne. Uspio sada Janković, nema prekršaja Lazovića, Krasić, ka Vučiniću, Vučinić, 2:1! 2:1, 51. minut. Žuti, pa onda drugi žuti, Lazović žuti koji ga sprečava da igra, ali Vučinić je tu, Vučinić, 3:1! 3:1! Ketrik Vučinića! To lave! 69. minut, fenomenalni Vučinić. Sa igračem manje stižemo do 3:1. Kakva utakmica Mirka Vučinića. Moramo u Beogradu sa igračem manje obezbediti prednost jer